Welcome. Zanzibar show. Hey, Rabeshu, that's the title of just Sunday. Jadi bago Sunday mulai go to change of radio. Kiari tabaja go to change radio di sa kamu Zanzi. Angker ko di tabaja ta Sunday yung mulai na jadi la talao. Kanta kamu go to arfahul. Hey, ban nete kalomalo. Amateu 8:22 e le tlatse ba nnete emparele nnete ke yona e tla go phološa re a lamogela ka moka mo hle tlabele le gona dithatšeng ke dijala teng tanko yena ka tsela e jwalo mmangwane kaofela ke ntho e re tsamaelang so mme o monkile ke na le yena ka ntle ka tsatsi le leng ha kentse Frisco to blue ha tswa le yena wena o ska ba phapa ne ska ba wa phapa ke tsamaya le mme wa hao ke mang a re ska phapa o re ho mme wa hao ho nna se ke be ka phapa ba o tlo lata mme wa hae e se kgetlo la pele ke lata mme ma leng teng nna ka tlasa toro ke kile ka lata mme ka mothola kwa itsu ka masela mo ke bitsa abuti go tlo nkukise mme wa rona kuna wa kula ne ke sebetsa kratching a ke no tlo thutha batho ba shwa nna koloi ya ka e palamisi batho ba shwa koloi ya ka e tsamaya ka petrol o nana ke lata mmao ke tlo patola ke mantšhelete ka petrol ke abuti wa ka and then ke sokole le mme ka tsatsi leo ke molata trizi ke maana dutse mokhukung a le mong mme wa rona na tswile ka tlung ke sokole ke ntse ha tšhelete kana ka 100 rand nkela yona ya ka ya o palama ya o ya mosebetsing ine le yona tšhelete spare a nkela yona go lo tshela petrolo a tla tsebo tlo ndiftela mme waka letsatsi le wana nka mme a ya lena hae le lapeng ke mohlamolekano wa ka na fitla bophelong baka ke mothola a eme ka ntle ha ke kena ka koloi ke jere mme ke thotse molekano wa ka eme ka jareteng a re ke ntse ke batlana le aushuna ha ke motsebe a botona ke mane ke sa ratane kana go ne ke sebetsa fela ke mona mo ke tla thola molekano ona wa ka ha ke motsebe a botona a tlo mpatla ke mang and then o batla o bua le nna wa ikusisa papa and then abuti tlile ka ngantse ke batlana nna ke tlile le mme wa ka ha na bophelo re tswa Stratford ke tso molata yena molekano wa ka ke a ntsha tšhelete pokotong a re nka tšhelete no lo thusa mme wa hao ka yona ha ne ke llela ya ne tswile bana o sane ke tlo palama ka go ya mosebetsing ka tlung ha ona dijo ntate wa ka ona soka gola grant ha ona motho a sebetsang ine le nna ka nako e o mpolella hore motho ena e le molekano wa hao ka jeno o tlile ho wena mohla o no lo lata mme wa hao taba tsa lona tsa maratano di qadile tsatsi leo a re utlisitswe ke mang yena o tlile e le hore ausi o kile snepe sa ka a skenya ka dibukeng a se lebetse a ba se bona a butona na ntsa mpona le zone 14 ke mobali ya ke sa mmatla ke ga butwa motsotse ke baleng ausi yeno re dutsing le o se kentse ka dibukeng a sa tsiba ba mo fa buka go lo e tshwaya nna kutlwa a butwa molekano wa ka ba thola snepe se ka utlwa jwa molekano wa hao e ne le teacher ya ona ya Mathabane jwala a o rata ka ho bona snapeng ka o mpona snapeng le go nantsa kopana le na zone 14 ke mo bale okay hlakile a bampha tšhelete hore ke kgone ho thusa mme wa ka ya ba ile hore ha ke sana hore ke tla reng hantsa tla ho nna o la o propose yena o fitlila nkopa o kopa go ke be mosadi wa hae ha kope hore le ratane ke be mosadi wa hae yena o kopa mosadi o kgathetse ke banana ba papalang ka yena and then le batho bao bo afia le bomang ba itsampang ke bana ke auswa hantle itshwereng hantle ke mophuthe ke phuthe aptipule the way ana le ka teng molekano wa ka okay and then ku fitla ha molekano wa ka o fitlile jwalo molekano wa ka ho nna and then ke taba yana ya hore auswa ka tla lolo monna wa hao o motelele o tshwere proof case le nna ntse ke mmona ba ntse ke kopa molekane ya ntikaneng ya tlatla nhlakula dikgapa hoba le bana no itse ha ke no ba thola all right ha re fete na molekane taba ya rona e le lapeng la heso jwale abuti wa hao
o nkile mme wa hao o ya kae le mme wa hao? O mo nkile o ile le yena ha hae e le hore abuti bekeng eo ne re tswa lefung ke na la sickness ka koloing. A re yena o nkile tjhelete ya bondi ya ntlo ya hae le ya sekolo ene jwale e tlo hlahela taba eo ha tseba itse jwang hore a kwale lebaka leo. So o kopa mme wa ka hore a lo mosalla le bana ha hae. Wa utlwisisa pa ha nang ka mme wa rona mama lo mosalla le bana ha sana le tjhelete ya go patala mang ka baitseng o kene mathateng. O fitlilang ka mme ka bona mme ka sa tswa ka dibeke a tswa go tsamaya le ngwana hae ba nsia mo stupung ntse ke le jwalo le nna tsebe ke khutlile le bana baka ke dutse hae mo o tsamaya le mama. And then source of income it was my mom ka 420 ya grant. My father una soka khola ha ka tloa a khotsi ka tlatela go di lemo tsa hae ba senye ba metseditseng yona ka mo e bi dibilenyana o tsamaile le yena. After 2 weeks ke se re founela to mama wa kula how mama wa kula mama o longwe ke nthole uto speed beat ya mme ya lona ka go ntshitse mpa speed beat inka re mathe re zone 6 hore o go mme ya gona tlo sala le bana ba hao re ya utlwa o go sala le bana ba hao mare jwale o sala le bana ba jwang a kula a sa alije rona re teng hae re fe ena re lo itlhokomella ena a hana. O ya le mang wena mo? Ke a le bona le papa o na tloa kerekeng ZCC a lo hlapisa mama mosadi wa hae ko abuti a hana ka yena a hana ka mme wa rona go sala le bana ba hae mare motho o sala le bana ba hae jwang ana sa itshenya meroto e tswa fela seboko sa hae ntho tseo kaofela di etsahetse ba re lekile re ile a nke mosadi ba kene ka mane ba re ba etsa meeting ke mona mo re mo botsang teng gore mara rona wa re makatsa papa o teng hae ke teng ku teng ha re sebetse tlisa mme wa rona re tlo itlhokomelana o hanne ka yena o fitela tsatsi la o qetela mama re llela re bana baka abuti lona ha fitla ska la hlola le nlokolla ke tsamaya le yena nna hona le ntho tse o la qetella khutlile mme wa lona? O la khutla mama o la khutla mara a motlisa a molata e be le go mama o robetse mo betheng mo he ha robetse betheng mo o hanne re tsamaya le yena. So ona una setse le mama ka tlung nna ne ke le kerekeng le bana baka ka utlwa lena le mfounela le re tlo hae ka pele ku ona tlo lata mama abuti wa hao ko tloa kerekeng ntse ke ene jwalo ke phakisetsa hae ha ke fitla bonnete ke thotse yena le mama le abuti mama o hana o tsamaya mona ma hana o tsamaya ke ha yena abuti a tshwara mama a mohula wa ka lo njalo wa lwanwa nna le ona re tseka mama ga a ska nka mme wa rona kula tsena o misa kae ha a bantsa le go founela ko mama a bohula a re bontsha a go utlwisa di recordings tsa rona le meetsa mono hae because mama o ska ha ba tlo ya ha wena wa monka a re kimisa di doctor motho na mohula nyambula lena be le lwana a go tlo mo khutlisa mme ya rona a sa feta tsamaya ntho e ya tsang ka matunku tlo motlisa mo rona a sa feta tsamaya bsane ba ha o mo isile di doctor di pidising tsa mama ono ya nna gauteng ke lo lata dipidising ntse ke matha le yena ona zone 13 ya mamme ya rona kula jole ke latuwe ke ena no ga tu ke mama re ho yena re thuse mme ya rona ne ke na le mama go re tlo hlapisa mama o kusisa papa mohlana mo khutlisa o mo khutlisitse bila ana khotsi grant atla le hempa papa ona re kile phofo ba papa ona sa khole grant ka nnete ne re ilapela ke a e bua a fitla e lahlela mo hempa yo ha qetang ka phofo ka ga yona and then mama ba mmotsa go jalo ke tlo janga ga e batle nna eo o nona na go kuisa di grantong le khola mahala ke nkile tšhelete ka petrol fela mo nona ke tla o feletsa le khola grant mahala a sia mama mo o mo sia jalo a re sia le tšhelete go re mise doctor re sokotse papa re sokotse ona sala le ngwana ka mtshare ona a mopepa ke ya sekolo a hlokomela mama mantsibu yena ofo nna ke nna hlokomela mama mantsibu ene ba seboko sa jo every day re ne re sa robale re phutha maladu a mme wa rona ha se yena fela le ausi wa rona jwalo fela re phutha papa re phutha ka tlung ka mo empa he ditabeng tse kaofela mme wa lona ha tsamaya a furalla lefatshe le ka kwano o reng ho lona o re ho rona o itse ha re mise doctor Makwana ka transporto ke sokola le yena ona re bitsana le batho ba tlo go nkela mme ya rona because a ke ga butwa rona ha no tla palamisi batho ba shwa and then re ile re bitsana tate machine ni zone 14
e ne ba yena re thusang gore ga re tlo gola di-grant tsa rona ka nnete re tlo kopakopanya re patale ntate mashinenele le gona mo docteng go lo patalwa nna le yena le siko ona ke ngwana ga bogone mathabane ke eng le a hlahlamana ke lasbona o tla ka moraka re tloere ye hobaneng ha ore ona o nkutse bohloko ba re tsamaile tsele telele le yena ntho tse ntse di etsagala ntho e tsalang ka ene e etsagala a kere hona jwale limona kaofela le batla ho lokisa bothata jwalo mamela nna emisa nthwena ya hore ke ona ke a utlwa pa mara ke utlwile bohloko ba hao bo keke ba fodiswa ko ore ke ona ke tsamaya le yena re be re ya Dr. Makwane tsatsi leo ha re fitla Dr. Makwane ya re mme wa lona methapo ya pelo e kgathetse ene ha ke batle mme wa lona a tlo tsamaela pele ya lona o jwetsa rona mama Kwane kante mama o mametse ke tlo bitsetsa mme wa lona ambulance e tlo monkela mona mise sepetlele mama ga a hona ambulance ke palama ke kopa ho lo pota ka tlung ya ka ke le bone bana ba ka before ke tsamaya ke mantswe a mme ka nnete re nka mama le ntate mashineng re ya le ena hae ha re fitla ha bo rona a fitli a re o mollo o mong wa bana ba hae a mojese o kenye subitsi la ka ba because it ine le tsatsi le ke tsebang hore ha re sa tlo mmona ha ke na le that hope le we ana le ka temme wa rona le bakae bana kana go nna le Moses le mama gwa le bana baka a ba re ona Agnes ona le siko itse re qeta o mojisa re mo hlapisa a re jwale ke se ke le right for tsama mara before ke tsama ke kopa le mpitsetse abuti wa lona mpitsetse nsane bo be re mo founela re absent boy mama wa o bitsa ona ntsa